Dobrodošli na YouTube kanal Zoki Tarot, mjesto gdje karte šapuću istine, a zvezde obasjaju put. Dragi ribe, jako me zanima šta Tarot ima da pokaže za vas. Jako me zanima kako će energija da se oslika po pitanju vas. Krećemo sa jednom anđelskom kartom za početak da vidimo kakva to energija oslikava ovu dekadu od 20. do 30. oktobra 2025. godine. Šta je ono što ribe trebaju znati? I šta je ono što stoji skriveno? Drage ribe, ribice. Pa da krenemo. Umetnik u vama ili umetnica u vama. Umetnik u ljubavi, ja bih rekao. Umetnik u životu. Ali bih rekao da je umetnik ili umetnica u ljubavi je trenutno energija koja oslikava ovu dekadu, kao da taj umetnik ili umetnica želi da ispliva iz vas, želi da se manifestuje i želi da se otvori. Dakle, drage ribe, ovo je energija kreativnosti, ljubavi i ispunjenosti koju trenutno imate u sebi. Ispunjenost koja zrači u vama i energija koja trenutno oslikava ovu dekadu je energija koja stvara, energija koja ispunjava i energija koja bukvalno obuzima vas kompletno, podiže vas strahovito jako. Međutim, hajde da pogledamo šta to karte imaju za vas ove dekade. Ribe, ribe, ribe. Prva karta. Kao što vidite, seksualna energija je jaka. Energija ispunjenosti, energija strasti, energija ljubavi je trenutno u vama jaka. Kundalini energija ili životna energija se kod riba jako manifestuje i želja za nekom vrstom zaštite i stabilnosti. Kao da, dragi ribice, vi ulazite u jednu lepu avanturicu koja u sebi nosi i strast. Znači, ova energija koja se oslikava nosi u vama strast, samopouzdanje, osjećaj pripadnosti, da pripadate negdje i da želite da pripadate i da budete deo te osobe. Istovremeno, energija stabilnosti u vama označava da se vi osjećate jako sigurno, jako kao tvrđava i da jednostavno dopuštate da ova energija vas obuzima i da raste. Predivan početak ukoliko ste na nekom početku ljubavne veze, međutim ukoliko ste u vezi, ovo je energija koja jednostavno je, ukoliko ste već u vezi, ovo je energija koja se kako kod vas manifestuje, tako se manifestuje i kod vašeg partnera, što znači da, drage ribe, identično jaku seksualnu energiju, strast, kao što vidite, osjećate jer ovaj partner možda je za vas zabranjeno voće. To jest, možda ste vi u braku, pa biste željeli ovako da nešto malo isprobate, da nešto malo vidite, da nešto malo probate i sada trenutno to je ono što smo rekli na početku, drage ribice, da puštate da se ta energija u vama kanalizira, da raste, da vas ispunjava i osjećate nevjerovatno jak energetski naboj, što je po meni jedna od fenomenalnih energija. Evo, kao što vidite, kreativnost u vama se javlja. Ukoliko ste, recimo, u vezi, ukoliko imate taj kontakt, ukoliko je već došlo do toga, može se kod vas javiti želja i za novim stvaranjem, jer ovo je karta deteta koja istovremeno označava kreativnost, energiju stvaranja, ali i želju za nečim višim, za nečim. Znate, ono kao što ljudi kažu, dete je kruna te neke ljubavi ili plod, kako god, kod vas može biti da se vi trenutno osjećate kao dete, poletno, jako, snažno, da imate želju da stvarate, da gradite, da rušite sve ispred vas, međutim karta vremena to može malo stopirati jer vreme nije naklonjeno na vašu stranu i vreme nije ono što
vam ide u korist. Međutim, kao što vidite ovdje, i daljina je isto u pitanju. Kao da ste udaljeni jedno od drugo, kao da trenutno nemate mogućnosti da se vidite, da se spojite, jer, ako to jako želite, jer stvari nisu pokockane onako kako jesu, jer jedan je daleko, drugi je ovdje, ali kao što vidite, rode, grade dom, grade porodicu, kao da se trudite da na najbolji mogući način, drage ribice, izgradite ovo. Da izgradite tu vezu, da izgradite taj kontakt i trudite se da, ukoliko ste pripadnica lepšeg pola, trudite se da ovog muškarca zadržite za sebe, jer znate da ovaj muškarac vredi i da se vredi boriti za njega, u smislu da se isplati ulagati vreme, energiju u sve ovo, jer se osjećate izuzetno stabilno, izuzetno jako i prelepo dok ste s njim u komunikaciji, dok ste s njim u vezi i dok ste, da tako kažem, s njim u kontaktu. Što se tiče i slobodnih riba, znači period gdje ulazite, slobodnih riba, period gdje ulazite u avanturu, kao što sam rekao, avantura koja je ispunjena predivnom energijom strasti. Ja mislim da je ovdje prisutna i hemija, da je ovdje prisutna i strast i ljubav, a apsolutno sve. Dakle, to bi bilo to sa moje strane. Želim vam puno lepih trenutaka, puno uživanja i ljubavi, da se oslika ove dekade, pa se vidimo u nekom od narednih tarot predikcija. Ostajte mi dobro i veliki pozdrav sa kanala, sa YouTube kanala Zoki Tarot. Prijatno!